Pila namong aldo at umeta na naman ganakan ing kapi kapag masusyan ing kapi gaganakan king pamaylasa kamatayan at pamanyabling may biyan ing ginutang Yeso Kristo andat gagampanan tayo ing malialdo. At metong iyang kapag masusyan agpangking matrong tradisyon mapalyaring karing aliwang lugal eda na iti gagampanan kawang smoking kaya kaming parokya. Dapat din yung kasiping alugal, lalo na king Santo Tomas at Minalin, gagampanan di iting kapigagan ng King Dona Virgen Maria de los Dolores o mas baluda ring aliwa ketang awus Biyernes Dolores. Iting kapag masusyan, Biyernes bayo gampanan ing kapag masusyana ning malialdo. Mekad kini mayakit itang denasa ng lumbe ning indong Birhen Maria abalo tamong enelikwan ning kayang anak masakit man at masakit para kaya ing akakit ning magkakasakit ning kayang anak migit lalo ng gana ketang puntong mapatludiyay nawa ang gana ketang ikut-kut ning metong ayma anting pengari ing kayang anak. Ating pamikatago ng sabyan tamong masakit para king pengari na yang mikut-kut king kayang anak. Uling karaniwan ding anak ilang mikut-kut king karelang pengari. Metong agrasyang mekad mayapan tamong lawen at diyan ulaga, yapin mismo itang pamikatagon apisyag ng Lugod Maria, no makanano yung minantabi king kayang bugtong ay anak, mo king tula, no ni anggana king lumbe. Ato ini mekading metong nga masanding paganakan iting kapiganganakan ning Biyernes, ning awsan tamong Biyernes Dolores, paganakang tintang indong mamantabi, king tulat, angga king lumbe. Lalarawan na ning ebanghelyo, kaniting panabilin na ning ginutang Yeso Kristo, kabod simbitlano ring amano king kayang pakamalang ima, babae o yan ning anak mo. Inisimbolo na nitang lugod ng mekad ning ginuking kayang alagada pakamalan, nung makanano na yung penabilin king kayang pakamalang ima. Dapat tanda na ning kayang lugod para kining ima, umena ng lakwan, may yapaning pigkatiwala king kayang pakamalang alagad, kabod sinabi na kang one, o yan ing imamo, makanyang karagulabaging manibat ketang orsita, inampun na nening alagad, king pebale-balena. At may kada sabi tamong emig kamaling ginong, anyang penabili ning kayang ima, kining alagad ng pakamalan. Kaburyana mo mekad ning ginunong makananong dening kayang pakamalan, king kayang paglako, ingatin la pamuring akayabe, king pamaglakbe, at makanyan lang mi panantabi, migit lado na king oras ning lumbe. At yan ing grasyang kaya katamong adwan, gaganakan at paki pangadila rin kaya katamong pakamalan, maragulabagi akabang kayabe tala, ing pakikwanan talang abayan, ang tabayanan. Gaganakan kayo ning metong kong parishioner, akilangan ng lakwan, ing kayang kasiwan king parokya, uling kailangan ng antabayanan, ing kayang pamilya at king Amerika. At napon, matulaya, uling may pasarya kening kayang interview at menikwayang may approving kayang immigrant visa at karin Amerika, pinanamong aldo, ing bibilangan na ayan tabayanan na ning kayang pamilya, dining anak at tanggana, lalo na ning kayang apo, makapanaya ka rin man kanita, banten na,
antabayanan. Mekat kay ni tamo akit na makananong king papil o king misyon na gagampanan ning meto nga pengari, lalo na king pengari, imaman o tatang, na enaburing sabihan ikwano nung aparagol din kayang anak, ang gana ka rin. Maragula bage, ingang king ketuan, sundo na pamurining pengaring kayang tungkulan, mekat ang gana ka ring apo, at makanyang keng gagana ka nining parishioner ko na matula at midyanang pamikatagon, ingakwa na ning antabayanan, emoy kayang anak nun ay pating apo na ka rin Amerika. Espesyal lang gaganakan ding pakamalan tamong ima, asano, di na pang pamikatagon ning apong Ginoo, kawangis ning pisyag ng Maria, na parating atyo at makayantabi kay katamo. Ing mensaheng papalad na kay katamo ning Biyernes Dolores, meto niyang mensaheng malapit para kanako. Malapit uling akaragulan ko yung lugod at pamanantabi ning meto nga ima, lalo na't marano niyang metay tatang at uling binitbit ng imahing pamilya ang yang dili, mimulat king pamandagol ko itang meragul kami ketang kayang pamagsakripisyo, pamagkasakit, anya eko kalingwan nanyang high school ko at pengakwanan keng eke paboren, antabayanan ke, anyapin makanita kong may ngarap, makapag-aral at datang yung panahon, may kamasanting obra at makanyanyang aso panima, king pamamitbit king pamilya. Anong waman kitang mumuna meging naman problema, pero meto nga karing inisip ko pegi balak nung makanano kung makibat kening kayo saning apong Ginoo king kayo sana king di pa magpari. Uling meto nga inisip ko kanita makanano kaya pang tuparan ining kanakong pangako kang ima na sopan ke ban kanita at inyang akayan tabi king pamamitbit king pamilya nung lungub ko seminaryo at makibat king kayo saning apong Ginoo maging pari. Man meging malagwa para kanako yung pakibatan king apong Ginoo kening kayang kayusan, uling ekebuni namang ilele ining kanakong tengwanan na mantabi kang ima. At king meto nga banday, ako rin murin naman buring gamitan keng kanakong pangapari, ban sopan keng pamilya. Pero para kanako ting grasya, uling king banantaw di, ikit kumasala, naman mo pala yung pamilyang dapat sopan at siwan. May kading larawan na ning ebanghelyong papalad kaya katamo, anyang Ginoo, may yapaning penabilin ing alagad na king kayang imat, ing imana king kayang anak. Metong iting paganaka, naaliwa mo yung pamilya, yung dapat tamong luguran at siwan. Uling daki na katamo ning mas maragul pang pamilya, kailangan tala namang lingunan, pakamalan at siwan, pati na ring aliwa. Makanyan tayo sanang gawang inspirasyon ng lugod at pisyag ng Maria at katang Indo. Anong nuking katang pamaglakbe, parati ang makayantabi. Penabilin nakatamo ng Ginukeya, nyamyakad makanyanyang katamo, parating makayantabi, migit lalo na, ng ating kapagsubokang arapan, nakatamo lalakwan, muking tula, nunay ang gana king lumbe. Kaniting misa makanyang tamong adon, misan pa, ing kasopan, ing pamamilata ng Maria, akya katamong Indo. At anting kaya katang Indo, aparating makayantabi, king tula at ang gana king lumbe.
Makanyan tamo naman siya ng mibiyebye, makyabe king balang metong at maging karing aliwa, pakikwanan, naging kaya katang pamaglakbe, abayan laring kaya katamong kayabe, at kawangis ning Indo, kaya katamong makayantabe, king tula, at anggana king lumbe, akwa tamo naman siya ng mantabe, karing kaya katamong kayabe. Manahimik tangin ni kay makoy na pinandit, ganakan at yabe king pangadiring kaya katamong pakamalan, ding balang taong kaya kayabe tamo, bukod king pamilya, at makanyan tamo sanang isundo pa yung kaya katangbi at pamaglakbe, painturo king karinaning Diyos, at king pamamilatana ng Indo, at kaya katamong pakamalan, aparating kaya katamong mamantabe, migit lalo na king lumbe, ing datang sa ing panahon, akwatang makapiyabiyabe, at karin king banwa maging masaya, uning Diyos, kabang kabayang akayabe. Abayanan, ayabe tala naman mekad kaniting panalangin ding pakamalan tamong minunanan ng inahos ng Diyos, at karin siya king banwa, maging masaya, at akit talat, pasibayong akayabe, ketang mitakdang oras, at makanyang mamilatan ingindo, at kaya katamo parating mantabe, at maging dalan siya iti, king tulaman o king lumbe, akwatang miyabiyabit mi papanantabe, king kaya katamong pamaglakbe.